here NDC party no me say wo mo na tutrafo e na NDC for na say NDC for na say senka thank you to ya ma ni say NPP for no sebe e bimu enwene nkwa akiri sa say sa thank you to ya ma enka ya hunu ni sa because na for ya ma ya dwini mu ndo enkodru some extent bi ni ehunu say we ye nipa na wo di obi achi a e dey say wo kasa ye befa abusia mo akwaba e de batu magye so na masan so adawas say abribia no ye ba ne say ya na unya bre ani adaje editi ye na afi wo san so e de hwe ene ye sinkunya ye ba behwe na wotwe ne koso e wo media no so no eno e na ye ba bedi ho enkomo ye hwe ensema kese be mienu a e koso na wotwe abaako e ye NPP photo a womo kwa ye thank you to na they say adane bloody tone eno ye beka ho asema fe so ye nwa be ma akotachi e free fan so e the 3 days demonstration bi e hye so nipa ka say de mu na say nipa a hyeda masa e bi so kwa say o a say de mu no ye ntam do ni nyina no ye bedomo asuko na fe ye hu say ne ensem no ye sitie me ni me nwa ba atena se na mekọ no ho na makwa akoma na kwa ba ansa na no ono ka mo na so ka mo na fe ayetresom enti tresom no ne be mo na ayetresom no ye wo comment a obeja e wo video no ase e de ama me no e ne ka ho ana ayetresom ti make I will say ensem no say ne tie bia no ja wo so comment e wo video na ase e beje bre na yakọ comment ni akenkan ni na e de ama e ye too much gh me subscribe to no na fa do ne ka ho sa no upload ni to mo apẹ one first person ya won sa e bitumi aka just so hima abeka me san abusia ka mo ni ma kwa ba Dr. Abednego's teaching hospital where they apply castoplanto technology for treatment. By castoplanto, I mean spiritual treatment. So, thank God for castoplanto technology treatment. That is why I am alive today in one whole piece. Oh, Shisha, I know you want to buy your Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawamu Ureku Liberty House, where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International, or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576. ene de we na ye yenkomo ni emi na ye ba bidi enti ye ni kan fa thank you to no enhyase na wotwe de say ye pensem we de ahim wo media no so pa de a ba ko ene NPP for thank you to ma me ni kan misa say we need in senyechi so far how far we dey na so far how far we ni be kan say bus e sha say ma me fa eyenchi akese ma wahwefo ni watiefo mo he sabi na won sama wo ke dia no odi na tresom no kire say tresom la e me no mi ni ahefo asa ye no ma na no odi ene dia won se ha that's why na juma na wo ba na obekọ baby mama me be juma de na wo se wedding guest nti wo nka ko wedding na nka afiri ho a wo de ahofi aba be kire wo kunu hwe wo na me hira ne pa onya ne kese anti se baba wasam ne so a thank you to yi dodo na na nkrofo aka but we ase so obi ade ma wo na wan kire wani so amfa ankire na ko edubie wo but NPP for thank you to ya wo mu ko edi e kamia ye say obi e ko kire na adwene wo ye ka thank you a ye da mase eniema amoye ye ma nto amaye so ye da mase eno die be hu ni say thank you to na kamia ye say wo mu anka sa adwene bi no ma fa say ye pese ye ko ka die nti a die hu ne say die ba ye nti a yanto aba na afa mai but on my way no smart fuo school fuo adwumaye fuo enti once na abedwene no ma dwene wie enti say we ye thank you to na wo ba abonten e be kana sei e na we na course e na we na ye sei nti a na thank you to na amosem ko no efa so be ne ba so enso nka edi kan nke mfa so wo so pa but e kwa chie no de wo mu wuram ne de o mu ye no me hu ne say thank you to ebi amo be kire ma dwene na akire yen emunya ne say review to reason why we lost to eno sa ne de hu ne say mo ba no mo be ma ye hu nie ma e ko so nti amo we ye na o be kan thank you to na we to money we to money we say mo ankasa party mo ntemo ho ase okay to yi kura man ke nim se NPP sa je se ye jademu sa a wo bia wo na dwene a wo de wo party yen hwe ni say so o say se ne odi kan ye no say we nye
abredi kan NPP fo ko thank you to sha safe bampenda da adwona de kunkufo so ono so to abana sa wanya no okoda aga na fo ase na no da kwa so ye bi eno sa abre no ya no mo kwa na flag bearer ne nko a na eko ya na other contestants no mo hyeda mo platform mo nkasa se dia fiwe no wo mo no ene se afin so o mo ne akopie makopie mu no ono aboka na kompre kwa Agyapong nipa ba ko bia NPP untimi mo NPP di na woni di free se na eti bia ebi penase mu payi ye hye ye omukọ western region no ba omias ye hye speeches na afi wo mo keka no penifo ne keka no ye ni kan free flag bearer no so abra omukọ western region no na woje mic no ne nsem bia na okeka ye kire ne enti a ema wo mo elusi ye ne kramoni a wo ye arrogance and debe ho asem a wokokaye no Ghana for say ase ono ene di kan ko fitin ade no e ma bebi akwakodu o ye sure say Dr. Muhammad Bawumia e contributing factors we be thank you to Yeduana anti on say Ghana ase no ankasa no o kasa o ankasa ye be kan ho asem ya Dr. Muhammad Bawumia ye oni pa bia say ye kan ho brase yesu a ebi woni mu pa me no mi enu nyina be dia dance say papa no onye obi okwa asori oye kremoni but say enkremofo e wo suban bi wo mu a ye ka doye ahobrase ni obu a wo mo ya ade wo sa ade no enti no me na me di ade nanim minti na aban me na be gina ye ya nto amayen enti se ma be gina ho na me ka ne se me hu ne se say enti ni ntia e no kire se mo amudi machi no mo toto bo ma park ne so me na me di anim nti me more right to say me magana fo mu ni se ebi a say na ekọ eza so mo ye mpanifo ba to mo do ma so atofom ense mo Ghana fo kanya o ka so mo antia na ni nyina wo mo te se de ya nso BBC parliament aye bi parliament nso yetimete no sa na o man ni mo atie enti obi a wo nipa bi a wo hye ba bi a o man information enko bi ntimi nko ba bi nko fa wo 3 years photo na e ma meto abra ko a wonim se wo ankasa no photo ya wo twa na sa abra nipa wo ne ye bi funu ni ho enso betimi ehu ni nyina ye nipa bi so e wo man Ghana mu enti wo ka so wo ankasa be kan ho asem Mamudu Bawumia na de ne ho en wo se yare koto ebi nsida enso ye be ko thank you to won ka se ma me ehu ne se enya first time ni enti ana na thank you to ahodo akoso nyina no ya wo se candidate sansem we nyina na afei na omopeso omode ba ye ha be sha ba to yasi asofo we ba na obeka ena Mamudu Bawumia baby akowura no ena Mamudu Bawumia nsem bi a wo ye ena we ya take lead ena de ensem a Ghana fo kai enti se be ya ne ho be san na wono so atimi ya wo ne se ensem a omo kanya sa ne tie ena me ya ba abonten esa se dodo na ne ka se wo ye kremoni na ya papa John Dramani Mahama ono so ye kremoni no free se obekwa asori enti e ka se kremoni na eno no body be ni wo wani bi anim but I was so many people who say Ghana for nsem a wo mo keka aba ya nto amayen enema anko yie no sei ena na wo mo ka emi ye ka ne say ye nkasa ye mu kasa twitwie wo ye nkasa ye mu a we no say e time na Ghana for any time Dr. Muhammad Bawumia ensem a wo ken enka enya bi esase ni pattern no ye hwe ne nsem na wo ye hwe ne say ye thank you to Dr. Muhammad Bawumia onye contestants na wo NPP party ni or your vice president e wo abanya etwemukum na Ghana fo hu say mo niema na mo ye no ye ka kire mo no mo anti betu mo ade so na Ghana fo akoto aba etu sa aban na de so okay aban de person sign back 2028 no sign back standing as it stands now on declare intentions say obeko it is say obeko say won ko yenim but possibility na say obeko no high okay abaya na wo mu bi na enema ekochi na wo betting tax ya because here thank you to message na ka ho bi e levy ya wo ye thank you to message na wo ti mu bi wo se wo ka asem a yentie na wo Ghana ha eno ti na me obi be ka se me Kennedy Agyapong asem Kenneth na se hwe sa de ekoso a wo ka wo ti na onye di nti na ho na last minute na ba bon se be ka se me kan no menti e ho na obo mo bu se ade ya ekoso me stand me maka ni Ghana ha pe do se na Kennedy Agyapong ma boti me bo NPP fo na chi ye wo susu se ne omo ye enye o me kan kire wo mo ye enti Ghana for say Dr. Muhammad Bawumia and some na wo kan de ye nyina ye nim se enu ti na ma mo call power but as a wo ye blame game
o be public sympathy bi asa Ghana fo hu mobo bi asa wo de wo nka ho bi na so na wutimu bi o ba wo se na wo ye mate no ebi wo ka se mate no kwa the control driver no ebi se car na ekọ baby aba stop obi a mate no denim eti obu akwa se ka mu abusu si na se mate ka se wo si wo driver ni jira ko mi gate no wo si eti sa blame game na wo ba be ye no enye blame game no ye say thank you to sa message no anka ko fi obi wo ba ya anka enye papa won se wo ka se ni na ma ye din na me hwe yɛmfa ne sɛ yɛwɔ asɔre dɛm hwɛ sɛ de wasi afa ho yɛabɛkɔ asɔre kɔ paa wakɔ asɔre dɛm woyɛ youth president yɛyi wo vice aka wo ho vice na ɔka wo ho no do ɔmo ka ne sɛ mate ne control driver wan na ka kyerɛ mate timi bom sɛ ɛwɔ mu ni akɔsi wo market ɛnso na nso bɛsi fadama ho ɛnso mate ni bɛbom fadama junction wɔ mu ni asi wo market ɛno kyerɛ sɛ ɛnyɛ mate ne control driver deɛ driver ne fo so ɔyɛ a ne ho bɛtɔ no na wɔyɛ ɛnke ehu obi junction mmom ɛnka so kyale me yankɔ ne yɛ pɛntɛm sɛ mate na bom enti mpɛn pii no ɛyɛ na sɛ woyɛ vice president anasɛ woyɛ obi abɛdi akyi a deputy something na wodi obi akyi a ɛde sɛ wo kasa nipa ne bɛfa yɛ nyinaa yɛ doctor yɛ na na dan kwakufu ado ma wɔn doctor preko pɛ kyerɛ sɛ wɔyɛ nipa bi a yɛ mɛn no ɔyɛ president but nsɛm a Ghana fo ka yɛ nyinaa me hu ne sɛ papa no ontie futu wo ka asɛm kyerɛ na ɔmfa deɛ ɔbɛka bia no deɛ ɔno fo sɛ meyɛ bɛboa me ne wɔyɛ enti sɛ me yɛ the deputy ana me yɛ ne voice a ɛdeɛ na me ka no obetie ɛwɔ abo a ɛyɛ Christian Council kora frɛ no ɛne ne kasa ɔmfa enti vice president ne yɛbɛhɛ nso a Ghana for me ati asie say ya Dr. Mahmoud Bawumia wo yo obi ati say dodo na start tag na say wo ba mu nkyɛn e na party no mpanimfo wo mededa e na ono aba be sa ho nti nya de be peni amanako enti Ghana hofo na kasa party mpanimfo no enim say sa Dr. Mahmoud Bawumia ba ye nkyɛn enti adi asam e na obeka kyerɛ na dan kwakufu ado a wo ba betie enti Ghana no say yemfa abali nkita wo a untimi make decisions bi a many pantie and Dr. Mahmoud Bawumia na economist but obeka Ghana for woni enimu se oba be regulate economy no ama na timi agina ba bi agina wo mo be $1 na agina ho na so e ba no mo $1 na e 100 meters ni nyina mu do ba ye hu ne se enka ni pemu die as an economist enko be bibia to help no ne country but e dey na ba ye Obaya vice president na fe ko na niema ese enzo man ni mu se niema ni ikoso na se enkoyi a e wo se ye ni ehu ne se mate ni driver there is no way on betimi aye pe opem se driver ni onipa bi a o ka sam a wotie enbempi no ya ware mu kura ye ti mu no se wo ware onipa bi na ontie wasam a den se wo ka asam obefa e ma ware no kura ye ni na mutie o enso no o papa ade ye ni se anka bebo abonten so de obi anim so oba kasa ye final but me ka se wo kuna ye ne ho se kwadwo wo mpia wo ka wo mfiu enti no atade a wo mpɛ so obɛhyɛ de apie ne edi oba na tamu abonten because enim se oba de be ma apie asa ne ma ne nyina wo hyɛ enti anokwa me ehu ne se obi boa wo e wɔ niema bi ho a yɛmfa aba ma no anase yɛmfa stick bi nkita ne nsɛm a onipa ne ni right se wo force obi sa betin tax ni e-levy Dr. Mahmoud Bawumia na yate ne mframem so obeka asa sa de ne kwa na ompene so na wo mpene so se besanse na wo mpene so no hwe ye hwe amanoni a western world na ye hwe wo democracy na ye no Africa hana se minister bi president bi penimu bi eye bibi na ankoyi a entempa na no resign na wo kra ne mudi no wa resign boko certain vice president na wo ka amai no o mai no ho amamu ni na wo ka ho bi se na wo ka so wo ye economist ni enimu se oba be control sika sam de amai wi aje no ye hu ne dollar no kokko ye wa resign won so a wa ma bonti a me ka ma ye hu se ade na e koso no me kai se na captain smart ni pe bi na ran so TV so pa ka se Dr. Mahmoud Bawumia enye wo no e na e head di ni da so keke omo ma ne kwan ma ne nye omo be ka ye ba wan kasa na wo de je na no ti ne je na show fa no wa ma bonti ameka ntene ka uye din tina mu no wa ba no ka the honorable thing na ka wo so wo ye ne say thank you to na amokom blame bi agema wo but enyi wo hu frefrim na embe yese ne wo de na won ka ho yesa na eno na di ani bia se obu ebi no ntia eno na ama NPP fo ni bi enyi nyi wo ho because wo mo kire mo say Dr. Mahmoud Bawumia opportunity NPP di amana no omo fa mo obi asada because na o kan say na wo nya NPP card bearing member ofi be bi na adudan kwade oba ye say wo no do be running mate omo so mo mpene
almost say Nana do say wo mama wan ye run mate na mane dia and the flag bearer race no kwa wo could be mobejai and I'm so okay and eko moko 2 times ni na Ghana for amfa banama omo ansesam what's am be sitting president 2 times 8 years they come ma wo NPP am almost 16 years to serve the party na se bibi say yaba na ye ko thank you to wa afa ho na wo ba be gina de blame ni na wo na do da kwa kufu ado se wo de wa anya hwe e ho no NPP fo bi no say wa anya de wan kasa yi etika be ya wo sanbra bi won twe asan no akọ hefa no afiri asaba ohima Ghana ha no ho se de me kan ye no enema bi wo na wa hye wo ho so a we all put blame sama hwan o me na e kire say see e na nanka wo se ko no okay but anko ne saade a e say se wo kan say na ni din da so kwaye ma ne nya captain so te kwa dia betu dwa me ehun se sei na ekoso enti woni pa no dia o kan so no kure wom da bi o man we mo hwan de nim se kene da kompre kwa ja ko kan adwen obi nim se o kan adwen e na ye betu aba ne so no ye re se bi epiefie papa ye num bae enti se wo kura no se wo di party na chi a na se to de bi na se wo timi dwene kwa kira me nka se ye nwene ye dwene pa but obi wo hono ma o think ahead wo dwene kwa kira be hu se party wo mu nyina na tim akwasie nyina wa adwuma ba kom na wo nipa na wo adwum da bi apie be ka but na wait say na se wo nipa na wo kana wona problem ne wo enti se ye beto aba na ye nyina ne akwadwe ne yi nipa ba ko se we na flag bearer dia se bi tie bia party ni mu no e wo se nyina kan se papa na se bi tie bi o se ma ne nsempa ba se ya kan sempa na we ka we e kira we ka sei e na we to ma ne we ni ade na e wo se wo ne se no so ka ho enti na wo mu lose ne ba because sa lose ne ba ye no ebi sida we ya gagan to lose NPP mu efi se mani firi ya me firi wiase ya me be sa we ni me hu bida e we bi ya ebi siga na hada na NPP for we ye no enti e wo se hu ne se sa ne ma ne ka ho na da nkwa for do wo ba sa be na nkwa ni alankyeremate papa etwe ne ho bokọ ne ma papa yi ba ye se wo ma fa ma ne krampo na edru sa ne breso ye no ne di ye why na be ka de na da nkwa for do ho asem and what to say there be some time no kumi pra kono na nke wo ho no mu enti obi antimi anvencha enti se bo ne se Dr. Mahmoud ba wo mi e ba sa perception e hye ni patirim e na oba ye nche ye e na ofiri hi ne ba sa de no e na edi di etiri mamra du se mre ya e de sa anya mani di no because Dr. Mahmoud ba wo mi ye nipa bia me de bia me ka me ho asem se me jini pen di preko pesa but obi wo ho na o kasa utie ni utterances utie se de wo si ye na de esifa o mo di nkai condemn brand dada ya condemn the crown sana papa sha se so kwa sha afa yesi ye di nanim kan o wa yesi na nti mo kasa ne ma we nyina onipa ye pese dan kwa mebu timbe president o man Ghana mu na se mo ka kire ne se ba bi a wafa na amoa no afa su waka moja agu afa wa yesi hwensam a ye kan ye Ghana hands on yeah ade ya mpani fi and panic no anya political talk if you say every do ya no so campaign time sa anti ama benu ado nya me fa ne currency wo ke kan sem bi ye define people ne o ke kan sama kase pa ye o convert me bi sa no ka so we de political talk anti politicians no wo mu nim say sem bi wo no mo opponent de kan political talk bi wo no ma imagine ba agwo bi wo no ma edentokwa ba na de bi ameka say ye were expensive jokes wo okay asembu wo no na wo ka dia tanishi wo no bi image e was very careful about that because sometimes when him say asem no maka out wo sa political talk here ko ka say political talk me meti say mante enti say mante so ka sa political talk na de o ka na o enti the mamu mu kan say mu nya mo politics enti the mu ka bibia dia to o man so keke eni obi a na what TV wo radio wo ni feel enti dia wa kan the first than it team enti so ka say me president and I say nipa o be president so what to say now we didn't kind say ma dwene ne dada you don't expect me say me say who say there be politics there yet me ka bibia there be our mind ye ko yanim ye nyini we are growing enti nyini na ye nyini no e wo se nyema ba ko mienu bi wo ho no mwetimi twa because here and because him so omu nyina wo mu na so ai se kwaye no wanwura mu a wo se bia wo ba bi esi wo akiri a asi aka ye ho bom ene ye ko na ka thank you to ye ba sanka ba me akwa betimi akọ ba wa frewe che se unity bi wo ho no mu a wo pe wo party ni na so party members na ampe wo so on be sa de enti ene sa na beba na ebi so kra e kan say Dr. Muhammad Bawumia na say
ye man pe da dwene de kunkufu kan se do se inso nyu ne fe nipa inso she fe nipa enti ne se ne ye de ye ebu se ken eye keka ken ye hye ken ye gidigidi da do Dr. Muhammad Bawumia de ono woda from boko no de wodwo no de to say no ye hwe ne ye fi se inso nyu wi e fe nipa chen so hye ba o de ye fi doctor so na fi ye mra ken ene abronye ebi mu se emugamu ebi mu se wote ba me so me bube ebi mu se wo de sia me di betwa ni nyina ye mo bre mo kodrubu no ensem a abronye keka ye no dodo na de blame no ma party chairman ene general secretary Ntim ene DFK wo mo kire se o mo anye empenene ye wo ho efi se mo amunim se asem akutie bia ne niwura enti abronye sore ye na also to ayampia ne de ba no na munim se ayampia de direct shots edi ko baby nipa no so munim se ono oye temperamental na se o person oye president ni na say ye coach ni kakrama wo ba form no enti ken de ono no onye nipa ye ka asem fa ne ho a obeka na no atom eni nti munim se ne wote na ka bronye sha asese wo toto nsem ne sa na ka mafa asore bi ene ye kran mo bodo no de agu ni so na ka wagya ne nsem ne ka mo hwe na ma ne ka nsem ni nyina ena ono abon so ete waya ena ono so ko ka bi na fedi ye kosi ye kwakosi ye hwe NPP penifo na edi party n'animu send no ma comport your opposition dreaming within just 4 months peno we are sure so we are ready set 2028 ye the Ghana mo betimi ebu o betimi ebu o betimi ebu in the sense ya na ye kan sem bi say ansa na ye bewo akwala nyansafo no na se bi pani jibifo ho enti ya no nkire se pani bia n'animu nyansa edidamu eye mienu eno nkire se pani bia enanimu nyansa enti se eba ne se sa na ema bi ba na ye tu ho anamo a ensu ta poncheni a woje ne wo enti panimfo ne wo hono mo a oyma ensu ta poncheni a woje ne wo enti no atai ni pana tai na abronye ene Kennedy akompre kwa Agyapong wo mo ye fine wo mo ye fine enti no se edu bre bia na me ka ne se ebi ebe ni echi abronye nsem a wo ka no onimu se yakọ thank you to enti sa kwanya we ya kwanya bia se bibi kra wo mu a e wo se wutime kato abonten ebe nipa nyina hu ne se no kore sa ne ma papa yi ka de no nti ebe anu so betimi a factor enti a loose ne eba ma NPP enti in the first place no ye ba kreda kompre kwa Agyapong na mse no waso dada asamu abronye ka no obi enim say direct point to Kennedy nanso no omo wudi ni de wutimi nye ma ho se wona ebe bo so timi kan selfie say say kan ekutie bia wo hui enimu ni bra wo wudi umo midi asam do wo wa metimi ni watena ha zebia wa ya obi metimi address wo aka wasem akosi wo na ase mi mo wudi juni rights obedia ma asam no menche ma mo midi mo sase ma wo ken de wo di you wan kasa what you are looking for war already who can talk about the say ken no aso ano say obi o what don't wa eso say ye nyina na ye kwa ade no thank you to na ye kwa ye nyina nim say ba pay na nka wale Mahmoud Bawumia ne gina ye ena Bawumia ne fa ye enti sister obodemi asa ne yare ye kra ne kakọ de gwura nkra de bi wo cheza wo chira oh enti no sa ya wo no oye nipa okay mo ma ye nka no kra wa ha se o man na ye wo mu no democracy mu ne ye wo no enti obi nka sab eme ya attack nipa no but ye nka no kure wo me no mi ma ko contest e ya family me no mi ni na ne ko you we are in the same party ya family ya mfa sister wo ye nipa aye den ya yawo ne kakra wo mu na me ma nse nya no me se kodase am se ohima yanko se no asa na wo ne me call ye no right from the word go woni se ntimi ntwusu emi enu mu ma se go enti am dey wo be fa ba ko enti am so ne obedi kan cycle mind ne sa dia bi ko bibia betimi esi dabi untina se nwina dwembore ma ho ni ye ko contest sisi a wo se ye ready be fa ba ko nti wo ba sa ko adne se ye mfa wo ye ti America say Dr. Muhammad Bawumia hwe ko ya fa so be conceive defeat ne ntem chese wa psyche adwene no de da I know betimi esi wo ye ho bienye ye wo ye ho bienye ye enti we so ken ye no ne Bawumia de no so se ne emu che ye no ken so ye ho hwia na enye ye ogitu mu se Bawumia na what I know ho but in the first place na wo see hu ne say onipa ye nipa okay ken ene Bawumia sem na ba ye no ya obetimi ya wo Kennedy mu but Bawumia ne John Dramani Mahama sem na ba ye no ya untimi ma joy Bawumia mu because I about one ya goto mo MPP dey between who ni mienu ne dey mo party ba ko mu ena dom kakra bi na to ma mu ne yi mu mienu ne yi ba ko a ye so no ne epe ba ye Bawumia ne Mahama dey na
Eya we are simuna and a koto abano. And to look as a ya wo and no meant to be no nagana side. Yes, I also said, yeah, be back any more. Now, there's a only one more can say NPP telephonic chin near Mamma, yet to abano paper. But what's not anymore. And then, sir. Say a chimuno, say a chimuno, a contest, any pammy, or do cry ye back, and corner can a bay ya. Because he can't pan a sand in this cacatua. And to wait nippon and more than the one against you know. I had a bayania. And to the moon to be my country, let me say, I did the young in do young family, ya fall before for myself for see Uncle Jammy. And then ya cacrawum, and to the minute to me casse, because of say ya family, I was some cycle margin. I'll go be and you will do baby first, no would bury. But will be on them, I can say, or cycle, I can say, Mary. Or be a cycle, I can say, baby first. Do it inside the Abaco berry, as will be a person the berry because if we are so will be on with bad for herself. And to this Abanesa, that's the union I thank you to. Nothing will be a sorry or cassa. You know when you need to know. As some abroad near cano, say a papa and a papa ever trigger. We go on, there will be more than that. I am me. And to what Yam and also can went Yano Paswa, maybe fu. And to the woman would say, I brought your sorry no Cassano. Do you know him say Canadian Agyapong, but a copy to say Siana or more D, and to every right to swap the canasem. You are so sorry, I walk Cassano. I compare also canasem one more D. What be a triumph, man, and tell them a gun of what dear must say, but Bronya say Canada to say Abronya. What will be Romocomas and could be a money on Kudi? A Democrats will be a channel. One I can over. And someone a bar. A yana war council, we need interpretation. Say, I yet yes, I know there are problem. You need to be a similar for your pens. Yes, some kitchen was some for more pens, some monk of it. I said, no more coming. I am some naba, and you know your party. Say, not too much of Womoko baby. Mako shia baby na moody monkoma, or be a try say. As somewhere Hanon or Becca. But Moko drew on a mono, and your fame will be what can I say, and I know your boss, Debbie, dear SC or party, will be able to trust of a Canadian. But so we will be bishop. Say your boss, I have a dear pay and the show more. Sabreno, so we will cancel no one can you ubefu because you'll be the soul, pay the aquacum. And you know, say, as some banner, ye, shall some now. Mummy, analyze yes, some ye. My invity precopenny and pay, and some nanny ye man some no. Because ye are pretty. Beef, I would do a bag gun and some trap for one of one or more massam, now your children, some more. Who's some now walk a result or be some project a can or be second and some year walking a brown and a wadeno. And also, let me be say, party penny for says, I be a cassing, a honorable Ken, watching a woody free to a so near consuming. And Russell, press release Bible saying, say, chairman in Ntim for Joe, or also action was our first Papa Ghana for some country is honorable. Say, oh, pity you and your morning and make from Mawa. Oh, yeah, example, you say, weeping, winning and make from Mana. If it's about pay, will fish out as all pay party chairman with people and yen. One bra, and a media did about sending for jet. Nafaya me and Shadina and Yashafi in the white party. NPP party chairman, national chairman. Thank you, talk also, was a married draw. Not only Gusu Koso. Ain't no chairman, you're now the same. Auntie said the American was a Metim in the Macau. Sabi ama we nyina be kosoa na ade ne da so ginemu ekura wo se makamenwe makasa menwe dia ono na de ne ho what am I say Kennedy akobra pe Japan wo se wa withdraw and whatever reasons enti a withdraw onti me nko thank you to na to na okọ na yenim se peace in ye dey pe no ye kum nkrofo wo no ankasa de security ko edi na chukra wo suro enkwada mpo de ye wo mo se kan ne ade na mpanifo enti pamotwa no me nko bi edi se Ntim for jo so atena se hu ni se da bi thank you to Eden Sembeba edu nti no man twe me ho a se Kennedy chain ho wo do obi wa asem enti ne Kennedy ni o chain ho no obi ani asem because ono oye party member say a former MP onye party chairman we party chairman una party ni si unai so una aka say impro na epunu enti e dey me si chairman Ntim for do kwan say
near air cost no thank you to Nimono, and yes, I near Bagino, and yes, and I shall say BC. It is say beats never back community. Thank you to Nakasan, ye chum, ya suspend Nasa, ye to two name ye homework here, ye best by and there's a rally near one can see a back near the Ghana phone in us and Yaka answer their trauma, no by ye. Chance say, on our watching when I was watching, and they say because I only on our bonus behind closed doors. Moya, baby, I make us a some 12 for more pens, some can. Mukasa to the stairs, and there's a more. I guess a man take me, nobody I news. There be a someone near dancing, as someone may be near Chadia dancing, and as some now we try dancing. Evidence I would trust us and never some name. There you until for also a national chairman. That's very fine. National chairman as a leader, you should always be tolerative. Okay. Until it's any part or tolerative or be idea. Much shall thank you to. Okay. Or yeah, not gonna say, oh, my much because Masha say, and so the devil or somebody. Until it's all has a name be called the Mamma Chimney. China watching and one another walk down. What should be a air course after the thank you to? And yet, no business now, all you, Debbie. I didn't personal. And yet, in team for your personal something, once I'm not come. And yet, of my NPP when you call and once some and NPP ma atuaba e de ama wo se wo na ye penimu a ye sha wo se fata say a bad decision making a bad certain bibi ye say ye shembra na ye de na si for ma ye bibi ye si gina ya ma party na wo na betinya da no se chairman dwemutlenni na wa ye de ama ye it is a bibi kwachewa abani kita wona wo de betineti nyade no eti se wo loka se enti opani dware wi na nsuasa no opani no fa wo nsi fom na emu manche wo na wo kra wo ka ho mpo ne ya wo se kan wo party chairman ka ho ne ya wo se kan wo ache wo afri ensuasa JFK mo no so e twina wa twene ho afri mu no enya ne bone kwan so enya na wo se e ma ya adwene koso se bibi koso chaos biba na pani a wo ese me twene ho agina nchen eya na nya de bone kwan so e wo se wo twene ho gina nchen na o hwe niema e koso e wo se ye ni sei e wo se ye ni sei o wura mu a niema e ko bia no otemu bi do obe hu de ekọ by se o twebe chire na o hwe de ekọ na aso na obetire che no are because they be kan se book kitaw na wo ye ni se ya wo ko pem se wa kwa chire enti o kwa chire no ebe ma ne hu ni se da bi eniema ekọ so yi see and a buy enti after bibia sie wie no ye na obia on board eso as I thank you to ya Kennedy a withdraw free mu se o mu wie bibia na se ye free party ni nyina Kennedy ntimi ka so a withdraw o baby so the party ba good it is sound I honum no na se be pa no wasamuka ana o wani mu chie oni pese fata ni bi o de dia ma no it is obi withdraw so bibi mu ena le bone kwan yes we are sure pass intim for joti we obetimi atwi obi ni obetimi awasem bi na kan ye party ye kosi ko fa na nsi for every bi NDC composition and also say ya na chase na we count for radio so na kokoni do what ne dia nam ha na we e hwa na se du nkatia o kire se wo ye panimu fire mema party ni baby ankasa say radio say TV say dey enkasa what you say this me kasa obi ankasa kwaku anyi do hwe kwaku anyi do ho NDC party wonye ni paketwa hwe eyi Alote Jacobs e wo NDC party wonye ni paketwa esi du nkatia as general secretary e hwe niema ansa ankofo ni da na di no wo hu se sa su ni by we fata NDC e mo NDC wo chro card ayi wo ma di free party ni bebre ni na na for the next form se party secretary e di ni juma pepe se na se e ma NDC fa no so apafrai e na your party chairman NPP ntim for do JFK general secretary ho ama we mu koso na chairman be ka bibi na fa press release bra bontia wo se ma twe no enenche mu ana JFK de ba na se na adwuma no edoso enti emergency bi na aba nti na wo se party chairman no e twe no ko e twe no ko ye emergency be na so chain to ya to na emergency ana to na omo kon omo na say ye kodasio there is nothing like emergency in the town no mo kon wo na so mo kwa kodase enti se pani no apie firi mu ana se wa redress nchen a ene na akwa sa ba besi so enti na ensemi wo no ma ho ehia critical look enti se wani die kire bebre na die do ba ko fa ban ebia na ekire no na wo expect enti na wo sa wo be kire wo ye pani wo ne be na se ensem bi sha se ba e wo se wo twe kwachiri na wo hade ene se bia ne ekobie ene na mo bia ne etu a wutu bie da bi e wo se wo tire kire enka ayi menhye kodu menhye anka samu ba e gana na otu fo se to so mienu ne nkwaso pia on tu mpani fo ko no abekobi aha na anu asamu aboku die bai
na wako so ba asam no ofre wo mo say wo mo mra on no mo nka sana pani eye na de sana pani gine enti asam ba ye tra se hu ni se da bi me yanka sam de me hu ekọ no emwa enu ti me wo mpanimfo nketegese se sase no wo mo de betu wo mo ye wo program de be frame ampani ye fra tumfo ni adio ba wo mo tu nipa na ekọ wo mo bekire de bebechi it is until for do take this bold step Ghana for enka Ntim na ye should be papa na kasa wo so obeye e de aboa party enu na after party no thank you to ni wie na party ni ye he ni ya amadia enu na mo central for ma no chokojoko mo wa bibi kan betimi aka na nya na ensi e na mbaka bibi dia ma papa enti ye ntwen wo hu na fe ye wo ye sign board no be that is it abusuafo na ye say wa twen ye mu aye twen ya he bibi asu sign wode board no be fa bibi NPP for moto ye akwakoda ne bloody toyi ebe kwa akusini ye bon nsem no ye dane ye hu na fe de nsem no akwakopie okatache frifa na so ye eno na wo beti call us precisely so ene ye do precisely so or the demonstration be ehye so na demonstration no 3 days demonstration wo chere say abra NDC amonyoko no ebontoa e kan nsem e de che Ghana for se wo monto abane famo no ba ko mo se super eye galamse ya wo mo chere se wo mo ba abadwa ne so a wo ba hese galamse nsensem no de wo beyi na kwa eye bi a eye wo machiwa de tu and compassiously so we know wo be dika ye de na eye galamse no na so okatachi afifa e chere se abayi e ba so wo nani ahedi ya se galamse ni tu no kra chen ta na people wo so na e ba beto aba no enu nti o se da bi on hwema na yekoso no enkoso na emum se wo pass ma ka chen nyame de fanfrem mum amanyofo na se ba ko pe na wo mo se eye demo nti na de mo be hye so o de hye so a eye nansa demo e na wo mo ye hyase kama na emum fi se omukodu Flagstaff House eni mo no enu ena na wakatachi HSS asa police fo no eni wo mo eye nyema bia wo mo enti ase nipa wo di demonstration na chi meche reporter wo ko ye e de ma too much e ko he se de mo ne tie na hyase na wie nyina enne owo nche wo si bi ha ye ne be twetwe nkomo ne bisa ne se de mo no owo anka se de na ni ko twamansa e ko ko tue mo ko he du hu se na etie no sai eno be kan dia fam e ja so hema wo nche ma ma wakwa ba bi meje so ama we dey be say penisa ni wo situru from matwa ukobi yeah wo dey achiri fee or brass sports ekosi Flagstaff House na wo dey achiri o bo ne tofa wo be kasa yafa oye mama me chia wa hefo mo he celebrate too much nyina na ya na Ghana meka ne say ade bi ba anase so bi tu anamon bi a e wo say ye ma ye ni ekọ ho ne ye hwade kakra nsa ne ye be kasa ya kasa esa se katachi free for demonstration ya wo ye Nikobi Ghana ha ebe kan say ena nkofo ama edoma ama ba me so pese me ka chi o se demonstration ni patre ko etimi demonstration ni nyina ne say one man stand crowds demonstration ni nyina ne say asem a wode ko ne content a wo carry no content a very broad it doesn't matter the number of people a wode o mbeko enti no yekopie mu time a wo mo ba eniema egu ho no mu bibie di adanse say abrante no na ni abre na opese wo yes adwuma na de boa Ghana for one way or the other no ebinum kan say branson ye ebrenko nanim mampani betena so 3 months ni e wo so wo man time ni ade but ya na mpempi no me kan say ye bebu a wan kasa no ya me mo ntem because ebe ya say wo betena ho a na wudum sa at the end of the day ye bebu na wudum sa na betena ho akopem se brand be so na ya buntin ko akopa cho ne abo preko na akoda na ho ato ye fie no nkra ma meka so bebu wo hu na ye mahye unyanko abo kra na firi ho na chese sanye ma ekoso ensu seye asase seye ni nyina no enam so because say kidney yare no se de si doso no diabetes en kwalanka first ye tsa yare na ye panimu but na akwala o 5 years kwati na diabetes akwala o 12 years ti na kidney failure enti na ekame se emwa enti ebeboa se abrebia ni mpempi no yebeboa ama obi ya de papa ye so ne mpanifo se do ofu duapa no ene ye piano kada chefi fan discan firi obi a so de koye demo wan kase obi a me se do kan ya ne se eda se opese wo di petition ekoma
your man Penny John Dramani Mahama with Jubilee House. And when near Baku, you will be more cars or be ye. Now so bring a chumu, woman I could do 3 months. And think I never quite so. Biko PM and the year few brass spots, they could Jubilee and Gimbi. As a car in Ami Fupi. I'm arrested the name Mexico, a positive for a bar or garden. And there were no one boys I were no more by at the Nasam Ketua. You have a pie ASP as a DSP officer upon. Woman in a movie Emma demonstration, no, and you're so peaceful to the extent say a positive for a bar honomono. Now be anyone more bet to me, I didn't quite send be and I be many all trans bar who make ya. Now, Mammy Stroke a crown was say. So, obedient Kababeka, our media, and so say. Demonstration in the war bahonomo. Now, Baba yes, someone name. Until one also de to a police phone and him say, do a woman and nam. National society any city, one by almost a police in EBN actually. One by farm runner showman some. So, what can not as a police phone a crown. Yes, and to me, a walk crown and a man you boom. And what any demo now, yeah, and I send nipa money at the end of the demonstration and nipa and a do me a demonstration. What's a nipa? Your demonstration as you Ghana had the move. Send it through a buyer water so now will be by your demonstration etiano and Kayana and Pempino opposition party which is a NPP near the no Edward Mujim. We may miss us a woko PMO who say opposition party for no Edward Mujim and now ready a year of the chief free fire and no Kwana a yes Adamu. Oh, and don't be by ye. Now maybe be another dino. A young metin or Mike in your senior CPP mammy. Flag bearer, you should cry about the car, Emma near my kama. And I think, say, you could do Jubilee House or one so 1 man be bar or no, I may fear any position, but on also so I buy mu. And now what you say, oh my dear, there's one train a cran a petition, idiot, and I could do Jubilee House or one train a crack, and no any idea, of course, so on a dumb dear. Menka said, Bia, me tie be a chia na be. You heard dumb one, you take a guy in a chia. Na ye na enya kwase ke kan se na nipa 12 nipa 26 na wo ye ni strictly by invitation yes na tie youth ni be pie mu wo no ma wo se ni bro mo de kasa no e ya de wo ma ni gidie katache fifa ye no ho ani afi so police for penifo bia wo mo so ba ya na ni gie wo ma nim no mo kire se no kure se demonstration ni de ebe ko yesa anse galamse no enye dan no de di kan a wo mo ye ya galamse ho nsem a na so kamia ese nya dia wo mu jai enti se katachi se wo no de wo mbeka se ye ntwa so na mum ekwan ye wo se ye de to ho no mo se be ya ense ye nsase eno ani ade a na wo pese wo ka ema mampani aswati ye hwe galamse na nkasa kamia ye se ase galamse ko no ya age wo man Ghana nsem enye NPP abayin ko a bebi agalamse ne hyase free ya enne ye de abadudu bebi ayedu ade bia hyase a hyase nketenkete bi ho abola soja ofo na ajibu osusu se amanyofo no both NPP NDC because won yiri na ya amanyofo a oba bebedi o man Ghana so won amwa wo man no afi ye wie no ane ya hwe se ebra o katache free fa de hye demonstration no eye if is afia na ban no aba power by 4 months more no way na odi demonstration be hye so sa bre no enye ntem do those enunti na bia turn out no e ko form na make can say sana na wo moka but ya na ye say empempi no empenifo ebebi ombebu bia no mo wase kire wo aha enti no ye man pani e ba no ma ye hu say 7 days mua na odi betu e galamse na say na galamse no ho say ya na tumi bi na di a kire say huhum bi na di a kire wo be ka ho asem nne wo be say jira site wa ka kire say wo be ma bra na be ka kire say ye nyai ebi kwati bi na kokudro ka asa katachi wo demonstration bi ya onkoye na sa site wo na sabi obredu asa wo yaboso me nkono ba wo ba ko jira sa site wo so na ko demonstration say dey wo fa body kura ma say dey ho na ade na ekoso de ade na ekoso wo ho if say demonstration ya ekoso galamse so ya ekoso say wa show bi oboye bi kwaku bu ahen abra wo kwa pro akwakoye campaign ya mandis no wo nyina nkra han kanche boys ne so muntu galamse no okọ galamse site takwa baby omutu galamse no hono mokoye ekọ galamse site one boys ni ko kasa say ye de ye ba ye begya ho ye ma ye mpamo ye so ko maduma no ye maduma enti monto aba ne faman enti say we no timi ko share boys ni nkran na say wo kire say galamse no enya e bia na nkran ha na wo jira na wo kan say ne Ghana for kan
aha no yehu the effects of galamsey no chain baby omutu nagasa intene senka wo ko ho ebi atakwa ebi oboase ebi baby ashanti baby ekoso eastern region baby galamsey de koso pa na ka wo de mo na kwa kwhye so ho na nka wa ma hemfu na wo ho ne ho se ade yi a ekoso yi efiri fam ha na akosoro se ohune bi akro bi yetu galamsey bi ohene wo kro mo intene nka wo de ko ho e na akoye de mo no ho na ehofo na omutu galamsey no wo chire nsem no mu chire wo mo ho no mo tie mo wase a anka no moa emma wo mo nti ade na sese ne wo mo ye no emmo enti wo mo jai o say na make na de ono ko gina ho ye na motivational speech no ko kan ho no but katachi de ko condemn act no enti nyame so bo bia no de adwene nyansa ka ho enti wo nia wo na wo so wani eden se de nya na nkwase ni fie enya mo si ni fie na abeko akọchira wo mema sem enti no the right way awo ye ne say wo de begina ankran because ankran no capital town na ye ha enti ne se bibi sai ekoso no person wo de koshia man pani dia aye na se wo de ba but oni ba wo kana sam say wo koka sam nto ma ye ba ye ma munya ye be ma ye no eno no wo kwose nipa ni kran no aka che ne say ye ma munya enti de nipa no ko ba wo kamemu ba ka chechi ko ka che nipa ne say ade a wo ye enye nyansa wo tirima wo nyesa se wo hia de akọ ekira wo nyesa sansem bi say no ebe de fire no maba e wa bo ejira site wo enti the best way ne say what they call a brass sport no what the nanti ne ba na why ne say sa demonstration wante say ya nipa 3 nipa 4 kra na what was some say a demonstration bi e fa galamsey ho ena nya galamsey ho kwa demonstration o mo ye ba ko nsem ni na no mo kire say ni na so competition na wo mo tro e dia akoma ye John Dramani Mahama no enti nsem bi ba e ya na Ghana fo mo ye susu pentem e mu aten ye pentem bu anten ya na to de bia sa atan ya ye bu na no ye de bebu ye katachi afrifa sabi o predua sampanifo manimu a obi nua be ma no akope obi ba no akope enti the fact say de ankwa ma no enkire say act na wo ye no anko yi the fact say de o ye no anko ye bibi amfa ama emfa so ama no nkire say wa nye ni yi ye yi kwan no na ka wo dan a wo se wo mo nyade na contractor fo ni yi na be fa wo dan ho na sanka ne de a wo mani chine se ye nyai sa ade no Ghana fo eno ni ade ha ye ye wo subabu ye mu se onipa no ye tan ne nkwa de tan ye tan no na wo ye nye papa krampa se ye be hwa de papa na wa ye ne ye mpe no tan na ye tan no e ho ade ne ye bi no enti we no mo bo kata chefi fresh na ye tan hu no mo de ye sa de na and say o crowd betimi ye hu ni say social media so wo mo di na tem wo mo kaka se twitwi de man na so ni nyina mu no abranti after demonstration ye nten na no kasa na ye try for the record say de na wo ka no and precisely more fire enti no de ye try so ba betena se so be yi wo ma no a ye hu anu ya wo de bre wo mu na so after say demonstration yi e kokọ so ni ade ni nyina no abranti ne ma abonten na ababi kakra so na twetwe Ghana fo aso ene so okodru eye police fo akache na wodi kohia ne snap egu nsa na wo kire se John Dramani Mahama ene na pamfo mo support galamsey na asase ntumofo na asase ntumofo ekware so na asase be fa so atu nipa ne fo na kire se enema ekoso no se Ghana fo ye be so wo mo dia na kire se ade na ekoso no empanifo ni bi shemu because go galamsey site we say see ohima etu omeyi actualize you what you say say you na kuta boys no was site person nya say you no eti na chese katachi nsem a wo ka say aposifo ni bi shemrante wa na chi no ebetimi aye no kwe because what you go fetu aposi ni de kwa akon ana aposi ni di kira kwa ho e de ye dwuma de mo man na wo galamsey nipa ontimi nkuta say you no na chese ekwa ebe nyina no ebenifo ni bi won sa wo mu eti galamsey ni de sebe ye betimi atu ase enso bi ana nyenye 2086 mu na bia ye betimi atu sa de na because ye be say de esi kona emwa ba Ghana ha no so no ye to de bia ye mpa no kore ye mpa no kore nipa ne kore ye de ni nti wo di eni mu no enye ye fe na o try to smart so say 8 months no ye de mu na ne ye de mu demo bia ne de mu enti we sa brother enka ebra bam eti se ne enka wo yi a ka oh na Mahama pra wo ba ye we de be ye 1 year ni eti se wo bibi ye o de mo no ho anka wa ye ba 1 year ye ya 1 year ni de ene wo ye de mo na udi ye na se 3 months pe na enyema bebre gu na ni mo wo ba be ye 3 months na mo de ni minister 3 months na mo de hwehwe enyema mu ni ade na sa 3 months na no udi de mo na hwehwe so na se pressure no
aba ntam dodo enti wuntimi ntwira men spell wuntimi ntwira en spell saa so wuntimi spell ya entwiro ya papa yi be o ma ya rehemu wo hye nkuran o ma ya nidaso o ma ya assurance se wo ba no wo be ye okay enti se assurance no se entimi nuru saa na di obetimi ayi within 3 months to 6 months ni ma ye hunu say papa ma ye hunu say ye ma ne 1 year no fan stop here and ko bi any problem ye ya sapon say but what my assurance what assure ye say wo ba 7 days obeye Trump be see so no what some days to me ye do paso ye enti say ma pani akasa dia ye hye woni mu gidie wa hotoso say woni ye hamo enti obetimi aye enti say wa twani mu na madia na say youth ne so wo be sore dia me woni say funso obi ani hu enti Ghana for ye besere say eto de bia na ensam na no odin wotimi tie obi comment asem wo be ka kire efu ode be wo ya asem ketwa ba be ko mu nyina mu na bi kwa say nipa no you are doing well more than that person but a democracy na democratic government it will be etimi ka de open the farm ye besere so omai we mu say ye mpe obi asem time obi na nipa no ya ade a benefit ye no omai we ya wo me fa kuma pani na chi eye den ya Ghana ne se ma ye nyina eye ye nso nyina ye timbi abusuafo na aha na brema akwan e me de enkomo twetwe nyina ese penifo se ekwan tintin bia ya na ekokowi ewo kroti enti ekroti a ene de enkomo twetwe ababisi sen na oje enkomo no esi fire asem be na opese wo ka e de fa na wotwe nsem apie ye wo media no so a ye besi ne kusu bia na wo so wo adwenkyere bi de nyina e wo comment wo fa ma me eye too much gh best na ne di mo nwa subscribe button no so ya na fa be o ne ka ho sa no medika ya na de bia me ka se to mo apobeti kukuru na ofo no abo enkaye all the social media platforms so say Twitter, say Facebook, say Instagram, say TikTok. Too much and also all follow no na wa subscribe no wa like no wa share san wo nua bi nso ebi bi share dark gold and I'm just so the best share. Dr. Abednego's teaching hospital where they apply Castoplanto technology for treatment. And by Castoplanto I mean spiritual treatment. So in all, thank God for Castoplanto technology treatment. That is why I am alive today in one whole piece. Oh, Shisha, I know you want to buy your Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawamu Liberty House where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576